Ina kunge kan baduna ina kulai ni. Ina kunge asam bab lagi dro. Kay dora kunge dage kanaga tanaga ni kari tau ni. You have to think more and more. Strategic planning kay no. What is the strategic plan no me? Chundra. Lep tanang khalaka ni nang khang draga engo dang busu ay na. Mingo dang busu ay na because they are the expert. Son yo hang dana ina kuningi lega di. Adudi akhoi nungdang tumbada mangbumane ba akhoi nang sai ngang na dream ji da du nate ba it should be realized and it should be reality and it should be put into practice aba asum mane hai se adu nai sa ai ki ma dai loi phange na chupang henjin mam yaw ri ai gi aina phangning da phange khan gi da ai gi imung da lai ba ai gi kha da lai ba ngang loi da ba ki karam ton ge khan de ba loi to nge ji ada mingon da haijel le ba ina se ai di angang loi na karam ton ge khan gi ga na simdang di ai ju soi ro ni ko henjen bai do now hojik sida ngara magi dream du lei do kai do raga phaga da ge paisa tan ba ya ka da ge khan ba da na tro mana mazai be mna konung de smaina konung de gi so da lai tar ja sumdro adugi information do phanga kan da mana strategy ma yalak tro without any money sagi mouse to koi bora uchi do pharai se information lab de into la kami khot kani ada tong ne adu tong ni information is very important information da access to dina kamai to do mo wegera anga wegera talap ka khaini ga si manipur je pungoi loiram ne ba mayam china gi jack ma ma wari tar mani ne jack ma se ina kun mede pidribi da hojik se number 1 taram badagi Amazon na set khibi wani ado yam hen na banate sikin yo da tholai ni ado ga maju samane maju chamana business ni torse mayam tabi yang ngane dum magi business ko tai ko Alibaba ye mayam am da yang bio Bill Gates yang kira Alibaba kan akoi ge kan yang kira se Buffett yang bigera Jack Ma yang kira am da yang bio ina kuno mayam loi na ko paisa am da bike ta bang atani adu bu dream do aduna swai ji da ina hiding bam lai ko mayam da akoi gi Gautam Buddha ga noma magi satra mayam ga sum chamina ba desert se da ba kom ji yang wa eta so many picture there no kom ngata ra satra ma nge ba guru kai gi no kom so yam nei se kom je madang tau ba hai tai Buddha no fetor hai desert saladi kom tor sing bhag dra kom chwai tor ga dei sing ga mai ga ta thai dina ada ama tor bai sing phang da ba ama tor bai sing phang da ba ama tor bai sing phang da ba abi no kom yam gre ne budana hai bana ne ahad ma tor do phajana lu na tor ma dei sing soi phang ne aduna aina khanjaba da hojik se mayam na khangbi ga da se today is the era of AIR artificial intelligence revolution another is IoT Internet of Things ko hojik smart house smart hotel smart city ga to nore se ai di pakhang ni sabu nu bi thi ga kadra mayum paloi dra pakhali ni domestic robot si mi ya male ko hojik thoi jing je synthetic akoi ga chamma nei mai mit chimba nong ban sam nong bazar gan ai ne pam je bam photo pi da dum sa lam yai program zum jang ha pa lore sa thong ba wai sit pa mi ok pa ga ha adu ga na program du yam nge paisa am doi ni ko program du ma ko to loi hap sala mani nongala paisa thi da por koda Rama kamon chasila yes sir car running to ngani hojik ti this some with the flexibility am ore ba mi ga chamane ba car ga thong to dum to kani chalo lo dum lol kani wai sido dum sit kani mi la pre ngui yeng ni mai palak to malak to ni mai domestic robot lainer ga pranta na there are 4,000 MNC that is working in India. Multinational corporation 4,000 is the work to say. Say sarkar ke nate, but they have given very good numbers of employment. But the problem is paisa do they drain out to do ni. Bright way ki dekho de lai do ni. Best way ki dekho de lai do ni. Chundra. There are 1,757 professional courses in India. Ado loy tam mini lai. But
Horen sigi professional course itam loiraga thabak tawge hai kanda you have to give not less than 20 lakhs. Nonsense. Now this is nonsense. As akoi is budu atani. We are all budus. Lakh tara pibagi sendoi do lising utang trop thamda. 3% is the lowest. Manipur ay ngok sino mi lem do mande. That is proper man in proper place. Chana mafam daw daw ni kayo ha mi jagoi ga lang na khon taw nang na Hare Krishna taw ya puti mi Hare Krishna kai taw ya jam pe achum bani hai se adu matam gi mi hai ba se adu ne ba manam di nang na nang gi profession du yengaga atopa du uba ya de darkar laite because you have to realize your dream. I get dream to realize to no bona bada nakan da kai da ngang ba san na I came from there. Maram di aigi goal do aduna hena maru eba rather than others. Chumdra. Ala sumaina determination lai base. Akoi gi mi sing dem what dem akoi gi na sing the commitment laite. Aduna aina tasek na haje ding se. Taw mu to ge phang bu khang bi har dina ai phang oi da laite en khanjai. Amayam na adu gi commitment do lai bi yo ko. Ai se phajana karbar to ge bu khan bi resu. Any thaba ma to bi ge khan bi resu ko. Nungtigi koi nupi myam phambi disi da ko nungtigi like pro made sing he puto pidro puto tra ne pudi puto ikem khang da bine ba puto I ba sing du dagi nang na if you learn a very good lesson from that water Manipur gi yum phoi do hum yaw de sing di du puto ba khang di khang da ba ai am tang tak saram ge ising se mazu leite maho leite manam leite mayam gi thabak taw badane pong bi gano ba ego le bi gano ba ko akoi di paisa kitang paikhala di ego jinang te ba manak sang ya de ne ching ni ne sei sak ba khara no ba phagalak pa prek prek cinema nam ba khara phagalak pa prek prek ego ai I gai moina khangre se ego kwadi to mi do magi atma je tumma le khangde ba atma na hogala kan de ego tumma dong ne ba aduna khoi we are working with soul we should work with soul you know aduni ego tum gi ne ba atma don to kan de thamoi loi na bak se pha ne ba because thamoi ga web se to na ga jani am tin na ga jani ko ai na te da nung si jaban nu pi do thamoi check na amonde gi laptop khaba amuk tang yenga di nuai na khamadi yenga ni gen ego kara caption ha abaw khara sajan do de kai thamoi so lon da mi adu kaman karam bakanda yam chammo please be simple chumdra aduna ising je water is smellless colorless and kai wale tasteless adu marudi kya moi ma se adu ki badik chammi ko marudi kya moi ga da ma se numin mangani ga dang pithribi da phangdra ba hinga da poram trete adu maina nang je yum da su yam maru yo ba lekai da su maru yo ba leibak da su maru yo chamdi chammo ha se nang na nungti gi ising du puthwa kan da ne ising du na imung gi ngang se tambiu hai para si ne ba nubi du na tambi de ba ne ani subada ising je nang na haping ba jagat hape ya ne ba apa ko do ga atum ba do ga asang ba do ga lo ya ne ba adu mai na ne lo intinere mo ba tinaba yaw sigi walk si toraga mana tangkhunni amana maidei marupni ha amana gaurani ga di yar roi ba ko loina hapa ya ba du mai na loina bak tinaba ya ga da ba yam broad minded oi ba ko ayam haijage ising je misang mi kai su nai nai de ba pugi da ne ngakra da ne sing khram hai pitha uka bi da ne kitang hai pitha ngamu da su bi bi da ba ta de mana bita kane magi quite tang magun je equity the base of equality imungi nanda ahan oi da na se ai ja ahan ne bung do je imong no mong loi le dina cha mana yem ba so kat khana roi
Manem po makuha pang mana amadang lunto amadang tinto to puna ba ne ba chap mana ba equality equity adagi amaga yam nongning bangga phajam phajaba hai tare ising je kedo kada mathak singate namaka chinda ne ba boys chinda dra aduna nakata bse atugi matik luna to you have to understand the problem of your subordinate groups though they are in the strata or below you natra the most important quality of the leadership is he or she has to understand the problem of his subordinate group sign you ado ising zeta weba singate ba chendei ba sundra aduga quite notable ba magi magun na made jam powerful ba dam sati na sakti leba mana chingli swai center ku je u na pangera nungjau na pangera tek ke dani kai ke dani train yo rim ne ba ado nang zu kigan ba miyam boy gano ba fight ta bata bane we have to fight ha miyam punji di struggle ni kano struggle to ngai phagalak te ni kano ado na idi kigan ma jam hina de ba yam miyam ba yam kigan ba self confidence laita ba adi kay nung tang tabo da mingo da bang da hang lay ba magi self decision lay sida ba like change to gada ni you have to have your personal philosophy ay adu to ge adu personal philosophy na tro adu me adu ill budo that is done by the self discipline dum effectively to lay ba pu lay ga de do ba ge nang self confidence ke do law de self confidence lay ba mi na bu decision lo da ni lo budro si like ga boni si sa da chen bai se aimon da padam na phatta ba haina da ba nungai da ba mi na ngang da ba tu ka cha ba e jitna le do loi tok tho ga aina pa ba mi moi ge de 21 days ani sang ise nangi na sa gi habit ama thom to da nimit kuma thoi ni ga ta ni kuma thoi ni hen ga de dum na sa ge dum oi ga dam theng na ga le na isin moi te da na ko alarm thamo ngan ngan na ga lo nimit kuma thoi ni ga da ga lo ade do to ho kha da mayam loi na phabi ai ko loisilakpada ai di wari li re lege am loisal gali haugal le ko aroi bada wari mtang le loisin jage yam pujen seng ji ko mayam gi thabak to ba business to bi ge di sincerity si jana le bi ko to sin bi no please transparency le bi trust mang da ba ai ngona thaja ba mangan bai se business di am mang jai hayang ne mi na pot loge hay to that is because of your image chundra जो चाहता बंगा से तब लेगा सिंपल लेवी है तो अस्ता है करने बा and image is very important का sincerity हम भाई अमेरिका दा मागी MNC मागी CEO जे कोई सार को CEO जे माँ से आहल हो रहा बा मारी तैयार तोंगे बा तो माना मागी board of directors से लगी CEO मा खनगे न खनबा aduna mana moi director moi mapan tarang le basida mana khoi gi pot thana bagi mahi ji lei thana bagi maru je mase piye ba yele adu hai sigi lei je mase aina maru pi je tha taruk ki matungda loi haurani ko adu kandida noi loi poro pareng jan lei ro adu ga ai ge CEO gi promotion pi ge yele as office da ko lai hosi sar ja hogala pai wari phaja ba ising chai ba khot ba adi wari ka sanari director na ma di show hudre pane am expert ta na den so hudre ising chai ni hudre har happy am hudre ba ko mui mai nu bidu muni mata ting chai hai na tha taru yo re pukalo hai re pukale pareng jan thame ma ya ji mukhai da khotna pana phajana lei ga salak pa yaw di ma pam bi chawn mong ta ta na to du de mui di ikai rap tor ga mani han do lep sara lei mai nu bidu mui ni ada CEO jin sum chale promotion do mon de bidu mui kai gi no ada CEO jin haira me ba ai na be ge ba maru loi de to phuto ga pi ne ba ama ta ho re ba noi nang si si da pore je toxin ne ba ne noi gi do hau da ba de gi ne hang na ko la ga maru ai na pi do mana ba ka toxin la ga phana ba hon ba ne ba do ma di ne adu main to dre ba ai na pi ba do mak to hau da ba do hau de na hai re ba aduna kwai da gi mi gi magut je kwai da gi tang mi gi magun je sincerity is ne. Thank you very much.